Ebusiafo me mo bibia kwaba de ba Jane CN page so midin de adwoa sechim. Owura atobani na okase na owura bani de ne nsem etudwa ewo Oman FM. Omo dwumedie bia watu ne din national agenda every morning bia omo ye discussion efa oman ho ensensem. Na eno na omo ebie phone lines etum se Ghana fu bi emfre emfomo adwenkyere emra na eno na owura ban ni efre na waka na dwen na owura ban ni e kire se ekumfifo omo eye nipa bone fo papa omo ye ungrateful omo nkai asem because omo kai asem a anka omo ntu aba emfenti oman pani His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ewo 2020 abatu ye yemi factory a Nana Addo started say OCC ekumfifo na omudi nkenya omudi enti aba ne sen na mutumi eto aba a enti say ditia Nana Addo muye nipa bone fo papa na adofo ye beka ya 2016 abra His Excellency ode ne nsem etudwa say Ghana fo ento abema no na say yeto aba ma no be ye president a one district one factory ode bema Ghana fo na che say youth ni so enya adwuma aye ampa Nana Addo be ye president no o started one district one factory no na factory a odi nkan si eye ekumfi factory a omo ye pineapple juice ewo ho no ene ebi beto odwa na nya asem keto akra Ghana fruit di ahusi se Nana Addo wa yade because ni so dada ni say 2016 1D 1F nya de obeye well die ekumfi factory juice asisi no omo produce pineapple juice omo say de ye pa me do me num bia manfo kan omo say de ye na abroba no so wom na ginger no so wom papa ti Ghana fo promoter na sa factory ekumfifo no mudi nkanya omo the first na sa 2020 aso na se yakwakoto aba na mo ahyeda ye hwehwani ma ato aba na etia Nana Addo no ru atoban ni so tia so person be sa Ghana fo se Nana Addo ye omo dan omo ye nipa bone fo papa se Nana Addo atumi asi factory amamo na mo ato aba na etia no na adofo ye ntie ensem a owura ban ni de etudwa na Ghana fo bi nso adwenkyere omo de eka ho. Good morning, Amofa. Udin. Amofa atubani ni o. Atuma mintio. Commission dobre na michia honorable Ken Japan. Commission omana hodima mwa MPP na Ghana meyekuyenu. Michia na communication director aya Mr. Yapeko. Amofa, I'm there. Ebibra all say MPP mpenufo and executive na desi ishima de na Amofa sa adia MP sa bebe homa na kasi bebe homa efi national constituency executives and DCs na de ekoma kunfu homa bi wo ehwe eduma atukudwe ye we kunfi pa ma atukudwo na Addo Dankwa Akufo-Addo eduma ye we kunfi the first factory fi obesino wo ekunfi na ni na chi no to about say ya ni na bohwe me no na constituency executives no DCs na de na what she shasa madam ya me university mesra woma yenhwe na ebira wo ye ni what to ya me ye what to ni that's it yemfa foforo na yento aso okay hello good morning. Hello good morning. Openi Udin Ati frame again cafe 3 aye maminti ampato ayemsia no constituency die DC ni obi say aban kan yi first they say one dey na wa chese wa nya djuma bia e chese o ye DC ya obo aban o kan bi na ma ayemsia and constituency fit na FPP nsem. That's it. So also there was some about. You did some penny for Mugusua, Ray Asafumafo committee no Gusua Moshes and some Nina na Yadi a home and come into Shannon son famame a home cooking. I say, SSI Abayino, Mobeti, also in the Juman Sobe. Hello, good morning. Good morning. Udin Openi. Where do you son Vice Assemblyman, Mr. Kufurugia? Maminti. Where do you in fact the Tinipaya or Sayi? And then you can Kufurugia. Honorable Apology MC. In fact, your point to man question me, non entrance.
but media man na be di okupobia mountain so na titi election day on honorable makochire bafi tumi so ran mache no ni edna traffic ni door to door into eje campaign na get ko mamba na me say kan ko foi aka titi we okupobia ke be su esi ete akofo bufu ye MP for bufu papa ne chance no de bafi any MC in of the sea ne mo mu for the kumu ate no mata ntube yi ne nwa medase yemfa foforo na yentoa so enche yebebo yensem no po na afi Burundi edema adwuma di abeto so. Hello, good morning. Good morning, fire. Udin openi. But Mami tio. Name. Patana okasa sisi ewe ya ubi lano. Baja defa. Nano baye busumi ni move bi na nekase. Da abayua 18 years no pon kuma gina wo. Yeah. Ofo say ide dia. Ono abayua na MPP ni anka ojo opon kuma kulisu. Say ya ba office say dey na papa ne kan adjust agana ho bia nim so ye ndisini oti ho ye nya wo ho oba bi ye nya wo ho say say fie kwase ba yin ti no o ka che o secretary abayo bi wo ho fie fie me timi on no bu se no se na pa cho timi e say ufre kurase ba no de ho de be mu a me no nya adwen e na afin so sa se me am say wadi kan aka ama openi no mene no edi ho nkomo ebrepem no odi mu nchiremu ebeba na isi yes ada no potin enti mesra yemfa ensi ha na yemfa wo de no entwa to but so foforo bi efra ebe fan. Hello, good morning. Hello. Udin openi ajima mama minti mpacho ajima radio no was ajima minti me eno nto so radio no was too much yes ana me so mame problem ewo maso nti yakwa kowi ore apreko papa ye wia no ye manya opportunity there na menu ya Jude Kwame Osei of Geneva oba okay yema Jude akwaba ambassador Jude mean show aduma power bobo o man ne party yaw ye be koso asre se asem we ye nyai ka covid no eda so ho nto bia wutie ya no pai wutie nkoma ye di nipa ede omoko ena de mabunu nyina eko omo dodo no so na omotimi punu no upunu nso a eye enti yanko back na ehia pa enti yenya saa niema no na yemfa moye ho ban yemfa mfesi yare no shell mask no use sanitizer no unya opportunity no so na bepuna bubudu aje ne de mo friend nim tree no bubu na noa na punu na ye face yare ye man nse ye tirim say ho enti ye boy ho ban na aye John Mahama so baso no ono so be ye say na bet na UTV a ye papa despite the udi 10 years wo UTV wo kro nche 1 CD kura wo be gini sika enti ni asami jamfi ko na UTV no ye ne de eno ye bola goose eno no ento aba ena nya de a John Mahama no obi wo Ghana ha oba beto aba de ama John Mahama because obi anim John Mahama ne track record obi anim John Mahama ne record e wo Ghana John Mahama record e wo Ghana ha no na ti se Manchester United en wini 3 to aso o wini 2 na so ane ye draw utwu mu 10 obema light off o ye den ko confirm betu akobokina eso na hwera na do bae Kaneshi interchange edaso planting for food edaso one district one factory edaso ambulance constituency bia obia gene ambulance fe umpewe na opeden yasa koto abama John Mahama na den yeni modi aye nhwa topan bodam fa bodam kura no sane yale anye den akakro do be hunu na mmade bi wo enkoto abama John Mahama na John Mahama na no ne ya lisi fuka kire yense wa o hwe na ntumi ntra Ghana ha no tuko na se nyame adom na se yetuma to abama kufu ado na se yentuma ntu amfiri Ghana ha de a ene John Mahama no wa lisi fo mu betu na ye mom yatena Ghana ha ya meto abama John Mahama sami jamfi na o hwe yani ma yese jimi ma o man decide say for more for nana to do more because enyoma na nana do ye no
enya small nyoma na Nana Addo ye no Nana deserve more than 4 years free education planting for food and jobs say chese national health insurance no kwa de emu ayedin to say Liverpool defense emu ayedin nursing training allowance na Nana Addo tua teacher training allowance no tua oni obia ka your mama me say common chalk kura obi ko bi say common chalk kura ho ye den organ ha chalk a ye be twira de a kire nkola de kura ho ye den organ ha eso Nana Addo ba ye school bia yusu maka busa ko class bia maka bu now your mama say mbe to abama still 4 more for Nana to do more say yen yeti ase die Nana Addo nyuma pa na wa ye no ye be bon dawro na ye wie na Nana Addo ba power comedy no ye sande be mamu 4 more for Nana to do more John Mahama die ukoto abama John Mahama say obi onu akasa ye president kra na say o man no kan ne ndundum a na ne ho kra yira no still 4 more for Nana to do more hwe e man e to ade